Jangan tanggung jawab. Alhamdulillah, Ya, sama-sama orang Islam. Kenapa main dengan kah? Boleh. Kayak apa tadi? Kayak dokter rokok dong. Wah, habis paling. Lama. Kayak dokter rokok dong. Nak gue. Ada darah kan. Jaga dokter kok lama. Imam Hadi. Ya. Imam Mahdi pun kahwin pun. Kayak apa saya gede lang mah.